xiyimo xi titani n'wina mi ri yini ka mhaka yaleyo hina lexi hi nga tata ku hundzisa xona ku ngo va ku tata ku hundzisa mahungu yo chavelela eka vandyangu na maxaka lava va nga lahlekeriwa hi n'wana luya mala mahungu hi nga hundzisa hi ndlela yaleyo xa vunharhu lexi ni lavaka ku hi vulavula hi xona i ku a ni lava ku munhu loyi hi vulavulaka na yena ka ndzawulo ya maphorisa eLimpopo i brigadier Hlulani Mashava. Brigadier Hlulani Mashava ni kombela ku loko swi koteka mi hi vutisela eka provincial commissioner ku va titwa njhani loko va ri na vanhu lava nge le ku tirheni 24 wa tiawara 24 hours va ri ku tirheni kambe ku va na vanhu lava va nghenaka laha Afrika-Dzonga swi nga ri nawini va ze va ya kumeka a Bloemfontein no kombela ku loko mi ni vutisela ku va titwa njhani bazi ri ngheni na vanhu vo tala ku na maphorisa N1 liya hinkwayo ku nga va maphorisa lava va uniform ya blue kumbe ku ri maphorisa lava va uniform ya brown le ya brown ni nga va twela vusiwana ku kumbexana a va le hansi ka vulavuri bya vona a ni tivi mana bazi ni hleketa ku i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu ya ku yi ta yimisiwa kun'wana na kun'wana laha yi fambaka kona ene va tirhise nkarhi wa kahle hikuva vanhu va langutela va humaka tikweni ra Afrika-Dzonga va nga languti ngopfu lava nghenaka ri maphorisa lava va uniform ya brown le ya brown ni nga va twela vusiwana ku kumbexana a va le hansi ka vulavuri bya vona a ni tivi mana bazi ni hleketa ku i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu ya ku yi ta yimisiwa kun'wana na kun'wana laha yi fambaka kona ene va tirhise nkarhi wa kahle hikuva vanhu va langutela va humaka tikweni ra Afrika-Dzonga va nga languti ngopfu lava nghenaka se ni lata ku brigadier mi ni hundzisela hungu rero ni ku a va nyumi loko xiyimo xi titani ke loko maphorisa va tsandzeke ku vona ku na bazi ri nga na vanhu vo ka va nga lunghelangi ku va laha Afrika-Dzonga ri famba ri ze ri ya fika a Bloemfontein na n'wina mi tirhaka ka ni ku ringeteni ku lava vito leriya ra murhangeri wa BMA na va ku na vona mi ya va byela phela swi komba kahle ku loko hopi un'wana ku hayi khalango a yi lo hela mali yo diza hi ku mina loko ni langutini a ni swi languta hi mhaka leya ku loko ku ri ku mali yi lo hela yo diza swi vula ku vanhu lavan'wana va diza tiwini a i yin'wani mhaka kambe loko ku ri ku a hi swi tivi ku va diza swi vula ku hi nga vula ku maphorisa ya le Bloemfontein ya tirha ku tlula maphorisa ya le Limpopo hi nga vula sweswo hikokwalaho ka yini va kota ku swi kuma ku hi leri bazi ri te na vanhu na vana vo ka va nga ri na vuxokoxoko bya ku i vana va mani va kha va ya Cape Town a hi buleni va ka hina ni na ku twa n'we hi le ka nomboro ya le ya 0860 002543 hi twa ku n'wina mi angula mi ku yini hi ta kota ku twa ku hi yisa ku yini mahlweni loko xiyimo xi titani hikuva mina loko ni tshame laha hi mihleketo ya mina yo ka yi nga pfuni nchumu ni vona ongeti lava BMA Border Management Authority a va le ku hi pfuneni a va le ku hi pfuneni loko ku ri ku va hi pfuna swi vula ku maphorisa a va le ku hi pfuneni a hi mi tweni 0860 002543 nakona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi lava ku kota ku va hi twa ku n'wina mi ri yini ni kombela mi ni pfuna ku lava dokodela Michael Masiapato va nga vona commissioner tlhelo CEO wa the South Africa's Border Management Authority BMA ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku bazi ri ze ri ya kumiwa a Bloemfontein ene hayi ku ri te hi kun'wana ri te hi le Limpopo hi le bordereni ya Beitbridge hi va ka hina vanhu va le ku holeni timali ta ti-overtime ta yini hinkwaswo va kha va nga tirhi nchumu
se vanhu lavambirhi lava va na vutihlamuleri bya ku vona ku hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo xoxolexo mukomishinara wa maphorisa a Limpopo na lava BMA hi byeleni 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi hundzeni hi laha ni ta sungula ku teka tiqingho ta n'wina ku ya mahlweni. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga se hela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Shoprite yi ku nyika mixavo ya le hansi paseka leyi leswaku u ta tiphina hi ku n'wayitela loku nga heriki nkhuvo lowukulu na ku hlayisa mali yo tala swinene eka mbukuti yo fana na 2 kg ya Tastic Long Grain Parboiled Rice hi $29.99 na 750 gram ya Nola Original Mayonnaise hi $39.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 12 ta April. Endla paseka hi va leyikulu na Shoprite. Loko hi karhi hi tshunelela paseka a hi tsundzukeni leswaku vuhlayiseki emagondweni byi sungula hi vutihlamuleri bya munhu un'wana na un'wana. Mongo wa hina wo ri it begins with me leswi swi vula leswaku hinkwerhu hi hoxa xandla. N'wanxemu a hi vanga na tinghozi letikulu leti nga vikiwa eka N1 naswona a ku vanga na rifu na rin'we. Eka leswi hi khensa ntirhisano wa vatirhi va vuhlayiseki bya le magondweni na vachayeri lava nga chayela hi vukheta. Ha veke tihlo eka magondzo ya nkoka yo fana na N1, N11, R81 na R71. Hi vone ku antswa lokukulu laha ku nga va na ku chika hi 11% ka tinghozi loko pimanisiwa na lembe leri hundzeke. Hambiswiritano hi nge khondli mavoko. Operation Malaisha yi le ndleleni. Yi languta ngopfu eka ku layicha ku tlula mpimo na ku chayela hi vusopfa. Eka vachayeri kunguhata ntendzo mi boha mabandi ya vuhlayiseki na ku wisa nkarhi na nkarhi. Eka vafambi hi milenge vonakalani mi va na vukheta. A hi tirhisaneni leswaku magondzo ya hina ya hlayiseka. Mahungu lawa ya hisaka uma kuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku haxela tweak suka studio 1 ile Masingita Mall again nhlekani lowu va le ku xavaxaveni lava xavaxavako hi sikunkulu va le ku xavaxaveni Afrika-Dzonga matiphina kwala leswaso na tsutsumela vhengeleni va pfala mindhawu na hi Good Friday wo hi ya xava va le ku xaveni vanhu kama hi amukeleni mingisero wo sungula hi lo nhlekani Nhlekani tatana Khalanga. aye papa Ha ina nghena ka le mapatwini. aye papa A ni nge vuli ku byala bya hi onhela mhoni ku vanhu lava nwa ku byala i va nghena timovheni va hi onhela. Hi ku lexi a xi fanele xi humelela loko munhu a nwa byala a fanele a tshama kaya a nwa a ri kona. Loko munhu a nghena patwini a ya chayela hi rivilo ro tlula mpimo movha yi fika nkarhi wun'wani yi hlangana leti ta ku halawani ku a luza control yi hlangana leti ta ku halawani ivi a khosa nghozi leyo yo tsema nhlana ni vona swi nga tshamisekangi. Se lexi a xi fanele xi humelela swi vula ku swi vuya kwale ka milawu ya la tikweni ra hina leyi lavaka hina vanhu hi fanele hi twanana ku hi fanele hi tshama hansi hi vulavula hi cinca milawu leyiwani yi tikomba yi olove ngopfu ka vanhu lava onhaka kahle va onhela van'wanyana. Hi ku loko munhu a fika se a andla nghozi le patu a fika andla yo 10 apatwini a ya khumba vanhu lava vo ka nga onhangi nchumu ivi loko a ya tengisiwa nkarhi wun'wana va n'wi nyika 20 years ni vona 20 years ni vona yi nga ringanelangi. A hi cinceni milawu leyiwani hi ta na ndlela yin'wanyana hi va ka milawu yin'wana yo tika swinene leswi nga endlaka munhu a hleketa ku endla xidyoho lexiwani a hleketa ka mbirhi ka nharhu sweswiwani hayi ni vona swi nga a swi tshamisekanga milawu ya hina yi olove ngopfu kahle milawu a yi tshamisekanga hi leswi kambe xivutiso ku ta va ku loko n'we mi kha mi swi vonisa sweswi mo vona ungeti mfumo wa hina a wu swi voni swilo leswi hi ku byala byi xavisiwa kwala na kwala kun'wana na kun'wana. A ni byala leswi va swi vulaka tatana Khalanga ve ri no byala byi nghenisa ikhonomi leswi ni nga a ni ali ku byala byi nghenisa byi endla ku van'wana vanhu va kuma mintirho mara loko se vanhu va byi nwini
leswi humelelaka switandzhaku swa byona hi swo swi le ku hi onheleni swinene se lexi nga pfuna ku va hi endla milawu yo tika ya ku loko munhu phela i xiendlivomu lexiwa i xiendlivomu swa ku munhu a fika a nghena movheni a fika a endla ku rhandza ku ri ku ti-campaign na kwala ka radio na ma vulavula hi swona ka TV va tshama va vulavula ku loko munhu a nwile a nga ya nghena movheni mara vanhu a va swi lavi ku yingisela kahle kahle ku na culture ya ku vanhu a va yingiseli hambi hikoku hi vhele hi na timfanelo tiko ra ka hina ri bombisiwa ku hayi ri na constitution yo hlamarisa constitution leyi ya hi onhela tatana Khalanga. No, Nkombo, Nkesile swinene but I mean I can't. Inkomu hayi no inkomu. I can't swinene. Hey, yeah, very katika xiyimo xo tika swinene lexi nga kona. Wena u ri yini 0860002543 nongona ku eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana. Khavara vona. So a hi na nawu la tikweni. Amagondzweni kona a hi nga ta vulavula hi swilo leswi every lembe rin'wana na rin'wanyana ta ku love vana va xikolo va yingangani. Lembe na lembe ku love vangani. A swi langusiwi a ku na lexi endliwaka hi mhaka ya vanhu lava chayelaka va nga swi koti ku chayela. Mhaka leyi demerit system a yi ta zama ku hunguta tipoyinti loko munhu va n'wi nyiketa thikithi yi hunguta tipoyinti loko va n'wi nyika thikithi u hetelela thikithi ya wena layisense ya wena yi suspendiwa va ku tlhelela xikolweni wena u pasa kahle famba tlhelela xikolweni vanhu va ta zama ku hlonipha nyana mara ku endliwi nchumu a ku endliwi nchumu hi ku loko mo languta ku ve na tinghozi timbirhi ku hela loko ka vhiki kumbe vhiki riri loko ku nga koxiwa hi vuyada bya ti-driver ngopfungopfu loko ti-driver ti ba ti-U10 un'wana be U10 a N3 ku wa bazi un'wana ba U10 a Limpopo ku lova vanhu va ntlhanu ma swi vona ku sweswo hinkwaswo a swi ta va swi siveriwile mara ku ya pfuluwa yini ku ya pfuluwa nandzu wo lova nga ta wu pfula against yena munhu yaloyo mara license a yi suspendiwi ma nga hlamala tlha yi wina case yeleyo ka tiko leri swi ya ku u na malini la ka tiko leri a nga yi wina u tiva ka swo ni bazi leriwa u tshoveke nsimbi yo karhi swi ku yinini a nga B10 a tlhava vuya xitaratini futhi va dlaya van'wana vanhu so a hi nge swi tivi so loko a ku ri hi ku license ya suspendiwa loko munhu a endle nandzu wo fana na lowu a nga ha drive a nga ha laveki xitaratini a tlhelele xikolweni license yi safe a swi na mhaka ku munhu u driver njhani va va ta n'wi nyika thikithi a hi hetiseleni hi leyi papa na mi twa swa ku suspendiwa ka ti-license na yini na yini kambe tinghozi to tala leti nga le ku ndlekeni sweswi ni vula vhiki ri ringa ka rona to tala leti hi vulavulaka hi tona timovha ti tlumbana hi le mahlweni ivi kumbexana na va lava mi ta hunguta tipoyintsi ka vona va lova se hi ndla yini ka xiyimo lexi a swi koteki hi ku vutomi bya vo byi na nkoka a swi koteki ku hi nga ndla swin'wana swi nga sivela ku sweswo ke hi ku swi vula sweswo swa demerit a nga ha ri ku swi hleketeni loko a kha ku ya overtakiwa ku va na head on se hi ndlisa ku yini mara xivutiso xi ta ku yena yelweyo a nga ri ku swi hleketeni u na mathikithi mangani u ta kuma ku mathikithi lama a fane a makumi na a fane a nga ha ri na layisense hi siku leriya u dirayivhisa sweswiya mandisi phela va ko vanhu van'wana va tivaka swa ku lava va na vuyada ngopfu xitaratini lava mathikithi va makuma mara van'wana va na mali vo hakela mara loko ku ri ku demerit system ya ha ri kona yi implementiwile a u ta kuma ku yelweyo a ta va nga ha ri kona xitaratini layisense ya yena fanele suspendiwe khale se hi mhaka ku yena se u toloverile loko u driver hi ndlela leyi a lavaka ku driver hi yona loko a jahile u driver hi ndlela leyi a lavaka ku driver hi yona so mina point i kulu i ku a ku endliwi nchumu ku tisa nawu ku vanhu va chava a ku endliwi nchumu laka tiko leri yona nkingha leyi mi ngi yi vonaka yeleyo a ku endliwi nchumu mavo hi mhaka phela lembe na lembe mo languse malembe bya hinkwawo hi tshama hi ri busy hi mhaka ku love vanhu va nga good friday leyi hi december ku love vanhu va nga christmas lembe na lembe hi vulavula hi mhaka yi one mara ku endliwi nchumu nevetweni papa nevetweni khensile swinene tlhelo rero inkomo khensile swinene tlhelo rero va ri rito leri va nge le ku fambeni hi rona mingiselo lava ve ri a ku endliwi nchumu i rito leri va nge le ku fambeni hi rona nomboro i 0860002543 kuti mingiselo wa mina ku angula ku yini un'wana mingiselo loyi nhlekani Ayi Khalanga mpfukile. hi pfukele hi nga vona Mpfukile Khalanga ndza ku nghena le mapatini. ahe mani Ni la ku nghena mativa ku ya hi mina xigwevo a xi fanekele xi tlakuka. Xo sungula Khalanga loko holove na nsati i nga ngheni apatini amuvhini. Loko holove na nuna i nga ngheni amuvhini. Loko i nge byala i nga ngheni amuvhini.
mara mina a ni ta vula ku loko ku ri ku va ku kumisa sweswo wona i polisi xigwemba a xi tlakuki xi ya mahlweni mi ta vona swilo swi ta hungutana vona ku fa vanhu va njhani ni byeli n'wana i ku fe vanhu vambirhi yena i ponile hi ku jika loko ka ku nga fanelangi khalanga nawu a wu yi mahlweni va gweva xigwevo leswo nandziha vanhu va xitwa inkomo kambe xivutiso ku ta va ku fanele a swi koteki ku hi nga swi sivela na hi ku phela loko mi ya gweva se swi endlekile khalanga a swi na mhaka van'wana lava nga sala va ta savenza swona swi sivela ka swona i ku nawu loko munhu a khomiwile xigweva xi kula mi ta vona a nge he endli sweswo U-turn leyi va hi baku va ba U-turn ya vona yaleyo yi heta xichava khalanga i nga ngheni amovheni ya rheyila movha i dakwini i nga ngheni amovheni loko holove na nsati hi ku mihleketa ya wena yi le kwini yi le ka nsati loyi mi nga suka mi holovile maswithu mihleketa ya wena yi le kwini yi le ka nuna loyi mi nga suka wena i nga byini emetweni mani inkomo mana cancer 0860002543 nakona ko iAfrica wa vulavula hi Good Friday hi ku haxela wona thweri la Benstone hlekani emamkereri ka Munghana Lonene FM hlekani loko no swi vula kambirhi ku nga vulavula aye papa manethu ne mitwa kahle ngopfu ala ku ni hetisa diamond matebula ma vona timhaka leti endlekaka la la mapatini ti vava ngopfu ka rixaka ene loko mo ta mi ta languta swilo leswi endlekaka le ka tikhoto na yina i business swilo leswiyani ku hava xilo ka kona hikwalaho ka ku sukela khale vankulukumba dula oma va kha va vulavula hi Arise Alive na namuntlha van'wana lava va endla ku tinghozi tethi hi nkarhi a va nge buburiwa hi nkarhi wa kona wolowo mara still ta ha ri ma vona sindi yin'wana na yin'wana loko yi govekile yi oleriwa hi hamela ma swi tivisa loko vo munhu i ndle nghozi yo karhi and then a khomiwa vanhu valava a va nyikiwi ntsena 60 days ntsena ya xikarhi ka va ku munhu yaloyo siku rin'wana na rin'wana leri pfukaka leri tikhoto ti tirhaka i ya kuma tilanjisi ta yi 20 for 60 days ku ta hela 10 years ku ri hava accident leyi nga ta khoseka handle ka ku baleka ka thayere kumbe mistake ya movha ku nga ri vuyada bya munhu loyi a nga ku chayeleni maswivisi se swi vula ku n'wina mi tlhelela kwalaho ka ku hava lexi xi chavisaka vanhu ku ndla vuyada hi wa ntiyiso wa kona kasi loko sweswi mina ni ri na mali ni ya khosa accident ni limala ni ya xibedhlele ni huma ni ya jele ni va ku ni lava 500,000 daily ni ta humesa 500,000 daily vanhu lava va nga lova leyi mindyangwini ya vona i vanhu lava va tisiphekelaka ku fana na van'wana maswisisanyana va hanya njhani vona loko va ni vona ni ri la patini ni kha ni famba ni tlhela ni ya xava yin'wana movha ni mini na mali ni ya dirayivha still na twa ni ya dlayela yin'wana mindyangu maxaka ma vona futhi ma swi vona nyana swilo leswi nga lahaya ni ma vona samboko mathebula samboko thebula lunghiza swilo swo tala yi nga vulavuli yini kambe samboko ku ya hi vumbiwa bya Afrika-Dzonga a yi tirhi papa hi ro futa leri nga endlekaka kwalahaya ka vumbiwa rero futa ri endleke kwalahaya hi kwala manyala ma nga endleka kona mi languta swilo leswi swi humelelaka ka minkarhi yaleyi hi nga ku yi hanyeni swi hambani ngopfu na vutomi bya vanhu ma swi vona na mitu moyene ka van'wana nkarhi va vulavula ne metweli papa na cancer so mingisela Munghana Lonene FM nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065-744-3911 ntirhi ni bula na dokodela SE Ngoveni loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we kambe a hi twineni lava nakambe nhleka ahe botomini hi pfukele hi nga vona hayi bukile kuta timhaka a ti le ku ka vanhu va nga yi tivi milawu hi ku twisisa ka mina i mhaka ku va hi nga yi twisisi milawu ku loko va ku laha a ku biwi U-turn i mhaka ya yini hi va hi kha hi swi tiva ku laha a ku biwi U-turn mara a hi swi twisisi ku why va a ku biwi U-turn i mhaka ku a wu koti ku vona movha kumbe leswi taka swa hala mahlweni loko va ku loko i lava ku jika wa indicator a hi swi twisisi ku why i fanele indicator ni vona minkarhi yo tala loko ni kha drive mi kuma ku drive ndzhaku ka munhu a rhanga kandziya break loko se mi n'wi bela hood a faka indicator which hi ku ya hi mina swi wrong
i fanele tisa ku loko va ku indicator i fanele i prepare munhu loyi a taka hi le ndzhaku ka wena loko u sungula indicator before kanja ti-break i va karhi a swi tiva ku se u lava ku chika i va a ti lunghiserile na yena swo fana sweswo swa hunguta tinghozi hi ku loko ri ku a ni fanele ni ku pilot ku loko saka indicator before I apply ti-break ni va ni kha ni swa ku swo boha u ta break so mina hi ku twisisa ka mina swilo leswi va nga ngopfu tinghozi a hi mhaka ku va vanhu vo ka hi nga swi koti ku driver hikuva ku na swin'wana swi experience kwala ndleleni swa ku a swi kumeki a ti-driving school sweswi loko no va ni kha mi driver loko butet no va mi kha mi driver behind mina mi ni bela ti-bright mi ta hi ti-bright loko ni ba ti-hazard ni ringeta ku mi kombisa ku ni kombela mi tima a swi dyondzisi ku driving school swo fana sweswo hi swi experience loko hi kha hi famba kwala mapatwini mara sweswi n'wina hi experience mi nga na yona ma swi ta ku loko ni mi bela ti-hazard katsongo mi ri ndzhaka mina ni ri ni dimeleni mavoni mi ta ni dimela wona loko se mi nga swi tivi mi ni dimela mina se ni vuyela la ka left ni nyangatekini ivi ni driver ndzhaka n'wina ni ba ti-bright ni mi twisa leswi a mi ni twisa swona for which na mina kumeka ni kha ni endla yini xihoxo ende loko mu languta munhu yaloyo ku why a ni tirhisa ti-bright i innocent hambi loko n'wi bela a nga swi twisisi na ku why mu n'wi bela tilayini so ku na swilo swo tala leswi swi experience ku la mapatwini a ni swi tivi ku i tidyondzo leti dyondzisiwaka na le driving school ta ku a ti koti ku va hi va na vutivi hi ku enta ta swilo leswiwani na milawu leyiwani ku hi kota ku hi twisisa na a hi timhaka ngopfu ta ku loko mo mi hi tekela tilayisense ni ngo hi tekela a mo tlhe mi khomiwa munhu wa ta vuya a ta repeat the same mistakes because a nga swi twisisi ku i fanele i indicator i prepare munhu loyi a nga ndzhaka wena before i jika u kanja ti-break munhu mahlweni ka n'wina loko se mi bahuta a indicator ku a wu swi voni ku na indicator swa ha pfuna yini hi ku loko ri ku a ni nga vangi i nga mi khoxa ka ni ku chayisile lawa mativa sweswo mi swi vulaka na ha ku byela un'wana vhiki ri ra ku hundzaka ku indicator a wu indicate loko i ri ku jikeni hi yo mhaka hi ku indicate i indicator wa ha ri ka mpfhuka ku komba ku ni ta jika la ni yaka kona naswona ni ta jikela xineneni kumbe a ximatsini naswona a wu sunguli hi ti-break sweswi mi nga swi vula a wu sunguli hi ti-break i sungula hi ku ni komba ku i la ku ni la yini ivi kota ku ta swa ti-break ndhaku se mina automatically loko mi faka indicator na swi tiva ku swo boha lexi landzelaka yini i ti-break ni va ready before n'we mi apply ti-break so swi tele loko ni kha ni driver sweswiwani mina lawani a ni drive movha ya mina ntsena na n'wi vona munhu a taku hala ka left ya mina ku rivilo ra taku hi rona loko no kalani ya mahlweni is either u ta chayisa mina or a swi biyangi ku ni n'wi niketa ni breaka ni n'wi nyiketa xipesi a nghena mahlweni ka mina a hundza ya vonana swo ku hala mahlweni swi lava ku swi vona xin'wanyani butet a hi ali nkarhi wun'wanyani speed kills mara a hi xipidi ntsena xi nga na nghozi patwini na ku famba switsongo patu va talini kahle ku famba 180 we i ta tshama 40 u ku dya KFC kusuka Polokwane xindlela lexi a hi xitsongo a hi koti ku overtake. I'm not saying we should be speeding, but also driving slow. La often u drive a minimum speed of 60. Na swi vangela nghozi. Loko se va overtake la va nyangatekini va. U chayisini kahle u le ku tibeleni ka music wa wena swa ku tibyela KFC ya wena. Dana mara stick to the rules. Loko va ku minimum speed of 80 drive 80. Mukuma munhu u tshame 40 good side kusuka a Polokwane khani ya kyala 40. A kha drive 40. Munhu bela ti-light anga switch na ku vulavula hi. Un'wana i tshameni ka 5 lane mungu bela ti-bright kusuka endleleni a nga swi twisisi u tshame a mi languta mi rhuketela so I think ku fanele ku langutisiwa kahle tidyondzo letiwani ta le ti-driving school yi va na vuenti vanhu va endliwa ku a va yi twisisi milawu not to memorize milawu because loko yo hi memorize milawu loko vona maphorisa ma nga ri kona hi boheka ku hi tshova a hi swi twisisi ku why va ku lexi nga endliwi loko ni swi twisisa ni ta va phorisa ra mina hi nexe. No, ni mi twile Makova hileswaku loko ni nga vulavula mukutani ni helela na hi matimba hi ku swi vula ku se hi fanele hi tlhelela ka ku kahle vanhu lava dyondzisaka vanhu lava ku chayela vona va leteriwile na va na swona certificate na swa ku komba ku va ringanerile ku dyondzisa hi ku kumbe vo huwelela ku mira blind spot mara a va swi twisisi ku va fanele va dyondzisa ku yini ku swi ta hetelela swi tshama ka vadyondzi va vona kumbexana sweswo swi fanele swi langutiwa buti wa mina. Botet va leteriwile ku transfera swilo leswi va swi nga tsariwa laha ka K53 va swi yisa a vanhwini not ku swi hlamusela kumbe ku vanhu va kota ku va swi twisisa vo leteriwa ku byela vanhu lava ku a va swi train a va swi memorize ku loko u jika endla mira ku nghozi swa ku loko i nga jikangi u nga langutangi laha byi le kwini a va hlamuseli vo byeriwa ku mhaka ta ku yimbelela mira ivi
siku munhu a krema sweswo a pala mara danger ya ku loko u jika u nga mirangi munhu a nga na explanation ya swona. ni twi bottom ni khesiri swinene na n'wina mi hlayiseka mi chayela khwatsi mi famba kahle la patwini. Nkhetini Butet. Inkombo to mina i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko kumbexana hi fanele hi ti koka tindleve hi twa ku kahle hi lava ku fikelela yini tanihi hi vaakatiko hi lava ku hetana la patwini. Van'wana va ku petrolo yi hi pfunini va ku petrolo yi hi pfunini loko petrolo yi hi pfunini yi kutani yi ya henhla kumbexana timovha to tala ta hungutana patwini a hi lavi ku hungutana ka timovha hina hi lava ku vanhu va landzelela milawu. A hi amukeleni n'wana mi yingiseri hi twa ku yini angula ku yini mi amukeleri ka Munghana Lonene FM ni hleka Mpfukeni. hi pfukeli hi ngo vona papa Na vaxumi. A karhi a yi ta topic ya le mapatwini. Ko va ku amen swi twisisi kahle ku swi fanele swi endlisiwa njhani ku ri tinghozi ti ta papalateka. Mara swi le ka hina vachayeri naswona. Sweswi matswa loko mo vona hi midende loko za ku sungula midende ya vakhegula na vakhalabya mi languta titaxi leswi va ti-driver ta titaxi endlisaka swona mi nge swi lavi na ku famba patwini. Sweswi va boti va vuyile va ti-GP hi chava no jikajiki ya hala ka vubungeni hi ya kwika hi ya hala vo Elima hi chava vona. Hi ku vona loko va ta hi le Joni va ingaku va ye a ti-driving school ta ti-professional hina hi ye ka leto ka ti nga ri ta ti-professional. mi va mi kha mi ku mi va chava yini? Madrivele ya vona madrivele ya vona a ma kahle madrivele ya vaboti loko va ta hi le Joni. Ku nga vi ntiyiso wa ku a va kahle. Mina leswi ni swi tivaka i ku ni nga mi nyika xikombiso hi le Limpopo. A Limpopo na swi tiva ku cinca lane i nandzu. Loko munhu a cinca lane vanhu lava a chayelaka na vo va kwata i nandzu. Ene loko mi kha mi famba mi ri a Gauteng ka mapatu yo tala Gauteng leswaso movha i ta sungula yima ti hela ku nga havi na movha i kota ku joyina patu a swi tirhi. Ko indicatiwa le komba ku la ku nghena un'wana ku pfulela nghena la Limpopo a swi tiva ku a mi pfulela no ko indicator munhu ngetela xipidi ku nga cinci lane i nandzu wa la Limpopo. Se a hi mhaka ya ku kumbexani vona va kume swin'wana kun'wana n'wina mi kume swin'wana kun'wana n'wina mi tolovele ku chayela ku ri ha timovha. Se timovha mi ta sungula mi vona ku ri ha movha ivi ku ri khomi nghena mi tlhela mi nghena mi nonoka a hi swona leswi a swi fanele swi endliwa. Se swi vula ku na n'wina mi fanele mi languta ku machayelelo ya n'wina ya vulavurisana na leswi milawu yi langutelaka swona na ku nga ri ku lava van'wana va dyondze kun'wana n'we mi dyondze kun'wana. Moka mi nga zamisangana na swona. Munhu wa mi overtake botete loko a fika kwala phambeni ka n'wina wa GP a tlhela teka yima nga hemkhetani no hemketa. Hina se ha swi vona hi vo matswari vona kumbexani i ti-tavern leti nga na kusuhana mapatu. Kumbe n'wana mi fambi na madamu loko ku ve na movha na madambu mina vana ti tshamela kaya mina ni mina botete ma ku vona ka bungeni ne. Mina ni tshamela hala ka Mashambala mara loko ro ba sayivi ni ri hala ntsungeni ni vuya hi xipidi ni vuya kaya. A ni swi laha madrivele vanhu lava man'wani ma nga mi nghenisa tinghozini mi nga fana siku ri nga fika. Nemetwe bottom nemetwe papa imani to van'wana pa nemetwe papa imani to van'wana 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni van'wana hi lava nhlekani. Butet minjani? Bottom mina hi pfukeli n'wina minjani? Pfukeli mi lwana mathanzima hala ka madonsi hayi. Hayi mathanzima. Mata mina mavonele ma mina leswi swi karhataka ngopfu maka munhu loyi a ngo fika a jika exikarhi ka patu a ba U-turn kahle loko ni langutisa vo tala va kona va hava tilayisense va endla ti-mistake to fana tete hi ku layisense leyi a nga na yona tilayisense movha nga ku fana na ku hala ka Malamulele ka Malamulele swi tiyile ku u nge pasi u nge kumi layisense u nge rhangi u humesa cojo lero vanhu vo tala vo fika va humesa swo karhi va nyikiwa va famba lero
la patu ku tele vanhu va lava ntsena butet hi vo se va nga tala ngopfu na mapatwini lavana a va tivi nawu wa patu a va swi tivi ku la ku jikuke hi kwihi la ku wa overtakuke hi kwihi la ku endlwini hi kwihi a va swi tivi o tiva ku tshika clutch movha yi famba hoxa tigere a fambisa sweswo mari nawu wa patu a nga wu tivi a ni ku theleni ka movha hi ti-29 hi Tuesday laha ka Malamulele ku fika misa un'wana u huma Joni u ri nene u kume xivandla xa ntirho va lava driver ende u tsutsuma a vuya hala kaya ku a vulavula na van'wana a nga vulavula na mina no xitwa a hi ri layinini laha a ku nene misa lowu u ri nene ni tana mali yo karhi u ta ni nyika license ni tlhela ni ya nghena ntirhweni maswona mativa switori mativa emathandzima hi karhele hina hi switori sweswo swa ku he ku ndleka leswi kumbe a hi le ka swona hina hi karhele sweswo hina leswi hi nga ka swona hi ri vanhu va le ku feni emagondweni hi leswi hi nga ka swona namuntlha sweswi mi nga hi hlamuseli switori mi ngo hi byela ku mi ku hi dlaya hi ku ndliwa yini mi hundza ku tlula ku mi hlamusela ku hayi ni ye kahala ka un'wana a hi le ka swona namuntlha sweswo mara ku vulavula ntiyiso vanhu lava endlaka ti-accident the most I vanhu lava va nga tiviki nchumu hi nawu wa patu nemetweni 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela i timinete tingani ku lo sala timinete ta 12 ka awara ya n'we nhlekani lowa Xikwembu namuntlha ku ri Good Friday ni ku tetani se na ta twa kun'we mi ri yini kwala mi nga koka nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 ntere loko hi vuya mahungu na misava ya awara ya n'we ta cinca gere hi vulavulanyana hi ro siku leri ra Good Friday leri hi twa ku ri vula yini ri matimu yako ya suka kwihi kasi ke hikokwalaho ka yini namuntlha Good Friday yi ta va la mindzuku yi va le yi cincacinca ku ve khisimusi a ri cincacinci kasi Good Friday yi fambelana ku vambiwa ka Yesu na yini n'we mi landzelaka swa matimu se ta twa n'wina loko hi vuya mahungu na misava ya awara ya n'we nhlekani lowu n'wina mi nge le vuchayeleni chayelani khwatsi mi fika la mi ya kona mi hlayisekile ni ta ri teka riqingho rero kambe ni pfumeleleni ni sungula ni hundza hi laha loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena ngamu vana na ndyangu hi ku angarhela tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki vugevenga na timhaka ta vatirhi hambi i papila ra vusirheleri madzolonga ya rimbewu ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna vukorhokeri bya hina bya olova bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku SMS Munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo Cylinder Specials build it easy view Mahushu Grasscope Mukhuhlu na Thulamashi build it hiri special iphampa magudugudu lawa maplanga yo fulela ya 6 meter 49 rand ribandi ra lenzen 199.99 frame ya ribandi 199.99 naswotana mintsengo ya hina nge ku gojeli xikhwama yoxa cinci eskhwameni tana ni mita tlemulela hi ta va hi pfurile Good Friday na Easter Monday ku fika 1 na nhlikani Cylinder Specials ku yiwa hala na hala vanhu na vona I vuwalawala van'wa mimovha yi rhwele mabazi tilori wa tshemba leswaku swi lulamerile ku famba emagondzweni a hi chayeleni kahle hi nga helelani timbilu fika ni mi hlayisekile Munghana Lonene FM mi navelela tenzo letinene to hlayiseka Munghana Lonene FM makomba ndlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani
ile ka mgana lona FM ko mandlela mingisero mina inongonoko lo kutisela kuona uhumelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mabasa ifamba sunga kufika ka awara ya mbirhi nhlekano un'wana na un'wana msumuno ku fika ra mtlhanu ku haxela hi Xitsonga xa nhlawulekiso wo sungula hi Mvulu ku haxela wona hi ri Giyani na hi ra vuntlhanu kasi a xikarhi ka vhiki hi va hi ri a Polokwane a hi ku twi mingisero mina ku angula ku yini n'wana mingiseri hi loyi nhlekano khala ngampfukeni bota mina hi pfukeli hi ngo vona papa epfukeni I can't. Mata ku khalanga swilo leswi swi lehi nyana man. Xo sungula loko hi sungula le ka ti driving school le vanhu va ti instructor a va ri ku dyondzisa ka vanhu milawu ya patu swi tlhela swi la xa vumbirhi vatirhi va le magondzweni na voho loko va tirha a va ha tirhi swilo hi ku hetiseka ma swi vona ku fana tinghozi ta navusiku ne navusiku loko ni tsundzuka kahle ni nga tivi loko ku ri ndla xihoxo vatirhi va le magondzweni ku va ku ri maphorisa lava nga maphorisa va lava va famba hi tivhene vanhu lava hina a va vona nkarhi wun'wana navusiku mi kuma ku movha yi layiche ku tlula mpimo va karhi va famba la mapatwini ku ri va tlhaka va escota movha leyi nga layicha ku tlula mpimo mi swi vona ku vanhu lava a vo va escoteni leswaku va yisa xikalwini movha leyi ku va ku ti tekela mali se va yisa lava swi swa va ti MEC va karhi va tsutsuma la loko ze ku hundza ti Good Friday vanhu lava va MEC leti a mi nge he ti voni so vanhu lava va tirhi va le magondzweni hi voho va nga na xiave lexikulu that's why vanhu va ba ti-U-turn endzeni ka mapatu lava fanele va nga jiki va ba ti-U-turn exikarhi ka mapatu va swi tiva ku loko va kuma ku ta endleka yini vanhu va rila va dakwini va karhi va hundza kwala va teka timali kahle laha ka ndzawulo ya transport loko mi vula sweswo ni nga yimanyana kantsongo na n'wina ngopfungopfu ka ku maphorisa ya swa le magondweni na vo va hoxa xandla hi mhaka ya ku ni vone kun'wana tolo lowu laha ni famba koho maphorisa ya swa le magondweni va yime kwalaya ku hindza tibazi timbirhi ti nga layitangi ene ri perile leyin'wana a yi ya Joni leyin'wana a yi ya kwala switandini kwala ti hundza ni hlamala ku ti hundza njhani hi ku a ti layithangi ri perile a ti fanele ti layithini a hi nchumu ka vona kalanga vanhu va lava timovha titiraka tinanta hala va Zimbabwe tsinda ti aka swigolunyana leswa ti-trailer vusiku a swi ti-taillight leti a ti layithi hala ndzhaku xixexe xilayithi loko va yimisa mi ta swi vona a ku chiki driver ku chika passenger a ni tshama na wale mugondzweni a ni tirhi swa le mapatwini mara ku chika njhani passenger ya vulavula na mutirhi wa le patwini hi movha leyi nga rileki hi yena ku komba ku a nga yeni swona swi wela ku a n'wi nyika mali vatirhi va le magondzweni khalanga va na xiave xikulu ngopfu loko swi nga lunghisiwi laha ti-driver hi to vulavula van'wana sweswi va ti xurhelini a va yingisela na minongonoko leyi va swi tiva ku loko hi fika ndhawu yo karhi ku yima matrafiki ni nga mi hlayela tindhawu to tala leti ni ti tivaka ku laha ku yima matrafiki ntsundzuka kumesa un'wana i tshame siku rin'wana ku kula ti-Chevron a ti rhwala tsutsuma na tona bonete ze yi ala movha yi ala koka maphorisa ma le ku va yima laha va ku hi mukhomi hi ku vona ku nwini vitanani swa ta white a ta teka movha i mani a nga ta teka movha hi ku hi xurha a swi ta tlumbi na ndlela ku dyondza munhu maswisa va yisela va vona va contributa a hi tlheleleni nyana kantsongo ni nga si teka un'wana mingiseri boto mina a hi tlheleleni laha ka ku muku lava ti-instructor a vele ku ndleni leswi a swi fanele swi ndliwa mi vula yini loko muku a vele ku leteleni vanhu ku va tiva milawu ti-instructor khalanga sweswiwani ne ntsundzuka vafana van'wana va nga tshama va suka hi le Joni va ta ku hala Limpopo va ku no a va tikeriwa va teka tilayisense vanhu lava hi vhiki khalanga munhu a se da khome layisense hi 1 week a ndle le nasi a tlhe vhiki ra vumbirhi a kuma layisense ma swi twisisa ku ri ku swilo leswi swi na milawu leyi i kuma ku munhu wa ta a dyondza ku rheyila a tlhavekeriwa mavhiki ya ku i fanele a buka tilayisense mara i hlamula ku munhu i kume njhani layisense 2 weeks ma swi twisisa so swi to fana sweswo va yisa lava va teka timali va swi tiva ku right hi siku ra ku karhi ku tirha mani ni ya fika ni bukela vanhu va mehe van'wani va kuma tilayisense va ri makaya a hi xihundla xexi munhu a nga tshama yana hi tipaleni ku kuma layisense ri kaya va n'wi tisela kaya yi tandlisa ku yini yaleyo ku va ku ri na swi swa vuthekiniki laha i fanele a sayina ka xikirini kwalaha a teka kona license swilo leswiya khalanga swi tele ngopfu swi hundlahundla leswi ndliwaku loko va swi tiva ku namuntlha ni bukela vanhu va me ku tirha mugetekete loko va fika layani vanhu lava ku nghena munhu wun'we tipaleni a bukela vanhu lava hinkwavo
leswo swin'wana n'wana mome ya kandzisiwa tintiwu mintiso sweswo hinkwaswo u nga zangi i nghena na hi tipaleni na hikwalaho sweswo mawusona ku sweswi vanhu va ri la hi ku thelela timovha ne ku na vana va bukeriwaka mi kuma ku i vulavula ku thelela movha a nga ri kona swo lunghisiwa ku namuntlha wena rhumeli swo wehe i nyika mani a hlangana na mani kwala ti-traffic department vukungudzwa swi tele ngopfu khalanga sweswo hikuva a ni ri swin'wana a hi na matimba a henhla ka swona ma swi twisisa a ni swi twisisi kambe na mithu ku mitwa na mithu ni le ku mitwini khensini boti wa mina a khetsa swinene makwavo i mani hi hetisela hi lava hi nga siya mahungwini ya misava i nhlekani a ni ku ni hetisela hi lava hi nga siya aye mhaka yikulu ya duma mhaka ya le migwanini ya ngopfu ku chayisana ka timovha le mahlweni loko a vo yaka nandzi xa xitina nyana va tala ku swi yaka ngopfu ka tindlela ta le madorobeni swa ku munhu wa famba la xikarhi la hi leswi a fika swi yaka ka tindlela letikulu area line ya koho ku nga vi leswaku dirowa hi layeni va yaka nchumu lowu nga ku xitina nyana u nge jampu ya kambe a ni riveri loko va ndla leswiya swi tlhe swi va swo swi dlayaka vanhu lomu mapatwini va tlumba swona se ivi ku lova tlumba ye luya tsutsumaka ngopfu ta tlumba xoye a nge tlumbi movha leya yin'wana mhaka yikulu hi leti nghozi leyi chavisaka ngopfu hi leti ya ku tlumba na tibukhalini ene munhu i jampela hala ku ve ku ta yin'wana loko a tlumba yena lowu nga ta huma hala khwatini swa tikomba swa ku yena a va yaki swilo leswo swa burial line leya tindlela letikulu va N1 N4 a va yaki xitina lexiya nse va hafula timhaka ta ku tlumbana un'wana a nga ri na nandzu loko tlumba ya ri one i ta bubulana na xo huma le a va yaki burial line leya me vhela ni ri la hi lowu a va yaki burial line va cinca leswaku draw layeni lava pfulaki va pfulela swa ku vhele va lava movha yi jikelana va yaka nchumu lexiya loko hi landzela loyi nga ta ba laha a famba hi xipidi lexikulu loko mbula sweswo a Bakersford loko mi suka Bakersford va ri akise sweswo patu rero ri akisiwe sweswo ri vekiwe tiburial letiya lava hala va famba hala lava hala hikuva ku nga fambeki nakona Bakersford un'wana jika ya hala un'wana jika sweswo swiwani se swa lawuleka a va yaki burial line yaleye va tlumbaka wo tlumba hi xipidi xa yena ku vhele ku famba hi xipidi xa le henhla ku veka tlhevhu ta xi ba xilo lexiya mara loko a xi ba i ta huma a nge tlumbi luya taki hala a talaki nandzu mhaka yikulu yaleyo a nge tlumbi on hi yo yi vavaki ngopfu hikuva hambi lo paki ta fika ni tlumbi ametweri papa ni khenseli swinene papa thank you enkomo awura yin'wana henhla ka hlawa khumanga ya misava hi lawa enhlekani eka malamulele eka mina ku ya fika eka matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM makombandlela munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela esikani Bootpet na muhumelerisi Boot Eric Ncindani Bootpet ni mi yingiselini leswi mi swi vulavulaka mhaka tinghozi lomu tindleleni sweswi ni la David Hodla no ku na kereke yin'wana ku na nkosi movha leyi nga huma sweswi swin'wana swa ku munhu wo ta hi kwala ta ka hi koho tsontsekini chayisa movha head on collision sweswi swa ku a ku na 2 minutes ni n'wana wa vanhu loyi a sapotaka nkosi se sweswi tlakulose chelo ka ambulance le a nga koti nchumu te back to mina se va ka yena a hi driving kahle wa tiva a hi driving kahle leswo a hi joke swa humelela sweswi family se swile obvious na yo leyi nga ta va yi ri kona yi ta va yi nga ri kahle ku se already se ku humelele sweswi swa ka swi kahle wa tiva na hi swi swa kahle kahle hina vanhu va ka hina va makisa ku yina aye Bootpet hayi na mina kwangula ka leyo driver ma-drivele malawani kumbe ti-license ma humele matona kinga leyi nga kona laha Bootpet kumbe moni yi vika so kinga leyi hi nga na yona laha a South Africa ku eka Department of Licensing i ku
u nge yi pasi but phethe u nge yi pasi u nga humesanga mali so loko u nga yi pasi u nga humesanga mali ve nge ku nyiki license hambiloko u endla swona ve nge ku nyiki license so vanhu hinkwenu hi tshama ka hi swi tiva ku loko hi ya ku tekeka license ni fane ni va na mali ni vulavula leswi ku na munghana wa mina i na lenasi sweswi a nga tlangi na nchumu a nga tivi na K53 a nga tivi na nchumu mara i na lenasi sweswi se ma swi vona loko swi kwala ka lenasi swirho ya ku xaveni na license se ma yi vona ku yi hlupha loko yi fika kwalani Bootpet. Inhlekani Bootpet mi vulavula na mfundhisi Isaac Xivambulaka Malamulele. Lexi nga hi onhela ngopfu atikweni leri i xidemokirasi xa hina lexi xona hi mpelampela a xi ri kahle kambe ku fana na loko nsuku wu hoxiwe exikarhini ka tinguluve hi na problem a hi landzeleli milawu kusuka ka vakulukumba va hina le henhla le eka mfumo va lava yivaka siku na siku vanhu va dlawa hambi ho thola matrafiki ya 1 million andzeni ka tiko leri ku a va tshama mapatwini vanhu va ha to fa hi mhaka ti-attitude leti hi nga na tona a hi landzeleli milawu atikweni leriwani a hi na mhaka na nchumu ko hanyiwa ntsena inkomu. Bootpet Inhlekani na Good Friday leyinene na vayingiseri hinkwavo nongonoko wa Afrika wa vulavula na gome leri hi welaku a Limpopo or a Afrika-Dzonga mapatwini ya hina na ku nghena vhiki leri nga hela Bootpet ni vulavula hi madirayivhele ya Afrika-Dzonga n'wina muku swi komba ku voyo ni pfuka mina a mapatwini vo ka va nga ni drive kahle ni hleka no huma Bootpet a ti-driving school ta hina ntirho wu endliwa a ti-traffic department ta hina ntirho wu endliwa madrayiva ya hina a ma yi tivi milawu ya patu a va swi koti ku driver movha loko munhu a nga yi tivi road sign mi expecta ku ta driver movha Bootpet swilo swimbirhi hi swo swi nga tirheki nchumu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Loko hi karhi hi tshunelela Paseka a hi tsundzukeni leswaku vuhlayiseki emagondweni byi sungula hi vutihlamuleri bya munhu un'wana na un'wana. Mongo wa hina wo ri it begins with me leswi swi vula leswaku hinkwerhu hi hoxa xandla n'wanxemu a hi vanga na tinghozi letikulu leti nga vikiwa eka N1 naswona a ku vanga na rifu na rin'we eka leswi hi khensa ntirhisano wa vatirhi va vuhlayiseki bya le magondweni na vachayeri lava nga chayela hi vukheta ha veke tihlo eka magondzo ya nkoka yo fana na N1, N11, R81 na R71 hi vone ku antswa lokukulu laha ku nga va na ku chika hi 11% ka tinghozi loko pimanisiwa na lembe leri hundzeke hambiswiritano hi nge khondli mavoko Operation Malaisha yi le ndleleni yi languta ngopfu eka ku layicha ku tlula mpimo na ku chayela hi vusofa eka vachayeri kunguhata ntendzo mi boha mabandi ya vuhlayiseki na ku wisa nkarhi na nkarhi eka vafambi hi milenge vonakalani mi va na vukheta a hi tirhisaneni leswaku magondzo ya hina ya hlayiseka. Cylinder Specials build it easy view Mahushu Graskop Mukhuhlu na Thulamashi build it here special iphampa magudu lawa maplanga yo fulela ya 6 meter 49 rand ribandra lens 199.99 frame ya ribandi 199.99 naswotana mintsengo ya hina nge kuguxeli sikhwama yoxa cinci esikhwameni tana mi ta tlemulela hi ta va hi pfurile Good Friday na Easter Monday ku fika 1 na Nhlikani Cylinder Specials. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona vativi na vinyi va yona femi xambirhi lexi anongoroko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela hi la ku amukela dokodela S.E. Ngobeni dokodela S.E. Ngobeni hi lava ku bula na vona laha hi siku leri ra namuntlha leri dokodela S.E. Ngobeni va ta va kha va hi nyika xifaniso xa ku namuntlha hi fike njhani ka siku ra muxaka lowu hi nga eka rona loko ha lulama ku va hi bula na vona dokodela hi mana ku byela hi tindani veri hayi hi le ku tirheni ntirho wa kahle ngopfu veri a hi xihundla ni swa tiveka ku hi tirha ntirho wa kahle ngopfu ka Afrika wa vulavula va ku lexi xi tlhelaka xi va tsakisa ngopfu i rito leri ri haxaka va ku hey loko
loko ko tshika ku cince rito leri ai a va tshembi ku nongonoko lowu wu ta va kha wu ndlisa se a vo ku ho bula se miyani ya mantiva njitani a ni munhu wo vutivulavuleli wo hleva mina loko se va no ta moyini dokotela rishi nhlekani Inkomu kalanga kesa ku amukeriwa. Khensa swinene mi vulavula muhumelerisi wa me Ncindani kwala mi nga ko loko ku ve va twalela hansi kumbe njhani mi ta hlamula vakulukumba lava ni nga na vona la mi nga na kahle mi nga lowun'wana u hindza hi vona se mi ta va hlamula mi kota ku va kombesa ku va twala kumbe va twalela kule ke dokotela hi khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina eka nhlekani lowu ka Afrika wa vulavula ku na vanhu vo tala van'wana va le magondweni sweswi hi vulavulaka va suka kolomu va suka kona va ya kolomu va ya ku koho kahle ku va na vanhu va ngo lo ti tshamela va yingisela Afrika wa vulavula hi lava ku hi vulavula hi siku leriwani ni ta kombela ku loko swi nga onhi nchumu mi ni pfumelela ni rhamba na vayingiseri ku loko va ri na swin'wana va twa kongeti va nga swi vutisa hi mhaka ya leyi hi nge le ku boleni hi yona va twa ongeri mina ni vutisangi hi va pfumelela va vutisa Hayi mandla yambirhi. a khensa se sweswo mingiseri wa mina se ti pfulekile timhaka hi leti hi sungula la dokotela Good Friday kumbe siku leri ra namuntlha va hina hi ri i Paseka Good Friday ni loko hi ringeta ku tindle nga ri hi dyondzini hina kambe xivutiso i ku siku leri suka kwihi Inkomu kalanga na vayingiseri va hina lavo rhandzeka. Siku leri ri na xivangelo. Siku leri ri suka kwala tikweni ra hina ra Afrika. Ni nga ku ri tumbuluke a Egypt. Hi nkarhi lowu vatukulu va Abrahama kumbe vatukulu swiyoyo kumbe switsolo ku ya kwale hansi le a va fanele se va huma va tlhelela eka tiko ra xitshembiso leri Xikwembu xi nga tshembisa koko wa vona Abrahama rona. Se loko va fika le vanhu lava va ya lava ye hi mhaka ya ntukulu wa Abrahama a ni ta ku i ntukulu xinduva n'wana Jacob loyi a nga xavisiwa etikweni ra Egypt ivi ejaha leri kumbe wanuna loyi a fika a humelela and then loko a humelela a va matimbeni a hela a ya va kusuhani na hosi kumbe president loko a ku ri namuntlha a hi ta ngula deputy president then hikwalaho ka ndlala na swin'wana na swin'wana loko va ya lava swakudya i fike a va tiva a ku ri ndzhaka malembe lama ma hundzaka 17 va n'wi xavisile se ivi swi endleka ku a ti tivisa ku hi yena makwenu wa volo ya va nga n'wi xavisa se a kombela ku va ta na papa wa yena se kusuka kona va ve va rhwalana a va ri 75 loko va suka Jacob na vana va yena vatukulu ku na vosa va tekile van'wana se loko va fika va amukeriwa hosi ya Afrika loyi a va ku i Faro a twa wu ri nkateko ku vona muti lowu nga tswala jaha leri nga va pfuna and then ivi a va vutisa ku ntirho wa voncini se a va khocha misa loya hi ku a swi tiva leswi va swi nyenyemukaka na leswi va swi rhandzaka a ku loko mi ya le n'wi byeleni ku n'wina ntirho wa n'wi ku risa tihomu mi nga vuli ku yini mi nga vuli ku mi tiva swin'wana helelani kwalani se ivi then loko va endla sweswo hosi Faro a swi tiva a ku loko vo ndhawu leyi mi nga nikisana ku mi lava kwini mo vulavula mo Goshen ma vona loko tiko nga ri tivi mara va ku byele tiko hayi hi lava hi nga tshama Goshen se swi endle ku va ya nikiwa tiko leri ya ro nona ndhawu leyo nona va tshama kona Goshen mara va karhi va ri close swinene na makwenu wa vona Joseph loyi a ri matimbeni and then loko Jacob a fika le a Egypt i lave ku Faro a vona papa wa jaha leri ku hi lowo yini se impela va endla appointment a ya n'wi vona and then ivi a lava ku tiva ku hayi misa loyi i wa malembe yangani
se ivi Jacob ambyela kwayi mina ni ti hluphekele kwala misaveni hi malembe ya so se ivi then misa loyi a vona ku xikalabyana leswi xa ha tiyile ma vona munhu wa malembe yo hundza 117 ta ma ha tiyile swinene se a ku na mina khongeleli ndoda se mhaka leyo khongela ya khale ngopfu se na mina khongelerile iya kwa na mina khongelera I think a vona malembe ya misa loyi aku a ni fikanga ka malembe ya babava na vakokwana so i va nkhongelela then va vhe va tshamile a va ha kumanga nkateko wo tlhelela kaya a ka ha helangi dyandza ntsena va vhele va va vaakatiko va kwale mara tanihi vahlapfa atikweni ku fikela loko nkarhi lowu xikwembu xi nga lava ku se va huma and loko va huma se a va ri tiko ma vona loko vanhu va ye va ri 75 ivi loko va huma va ri va 6 million swi vula ku swisele leswi a swi tirha a ni tevi ku mbula ka vatirhayini mfundhisi kambe a swi na mhaka kambe va hume va ri tiko va hume va ri tiko va ye va ri ntlawa va nga fiki na 100 so and then ku tirha kun'wana ni vula ku a va veleka vavasati va kona a va ri na extra power a va veleka ku fana na timhala ku fikela loko ku va na hosi yin'wana a ti famba tihosi yi lova ku ta yin'wana se leswaku a Egypt loko yi nghene va hosi a hundzuka Faro hambi ri na vito ra wena mara loyi a nga amukela vahisa lava ngopfungopfu loyi a nga sungula mhaka leyo la ku va hungutanyana a sungula ku va kanakana a nga tivanga mintirho hambi swi xi nga hlayi history ya ka vona a nga tivangi ku va tise ku yini vanhu lava so a hleketa ku vahisa lava se va tele ngopfu loko ku ho pfukela hi nyimpi va ta yima na valala va hi hlula va hi tekela tiko se a ta na miehleketo yo biha yaleya ku swantswa hi tirhana na lava va xinuna lava xisati a va hluphi se a humesa hunguta mbewu se a humesa enawu decree and then a lerisa ku no ni lava ku n'wina mi nga ta tirha ntirho lowu mi ri va xisati n'hweti tisungakati n'wansati lati va ku bebulisa n'wansati yin'wana se a ku mi ta hakeriwa se loko mi kuma ku i bebula wa xinuna xisombeni tlayani a ku na jele a mi khomiwi boyisa ri se ri ta kwalano loko a ri wa xisati mi kamba mi kuma ku veleke wa xisati a n'wi tshike na hanya so vandla sweswo se i nkarhi lowu ku nga beburiwa muxe and then loko muxe a beburiwa mhani wa kona a languta n'wana luya a kuma ku hisasekile a vula ku a ngo dlawa a ndla manu a xikunga a ndla manji ya kahle a yi penda hi ndla ku hi mati ya nga ngheni a siya ndhawu ntsena la moya wu nga nghenaka a hoxa n'wana luya a byela sesi wa kona muxe a ri wa vunharhu ka mhani boto wa kona a rona a nga dlayiwangi a va kurile a va ku dlayiwa swihlangeni se a teka ya n'wi fihla enhlangeni enambyeni wa 9 a byela sesi wa kona ku hayi ta n'wi rindza ripela loko se a ri na 3 months i 90 days then ivi a ku ya hambi ndleswa swi ta n'wi wisa na madyambu loko ri xa nampundzu yo buta ya n'wi veka kwale rindza hi vona ku humelela yini hi yena a ndlisa sweswo xikwembu xi nga xikwembu xo sika n'wana Faro misa loyi a nga ri na n'wana wa mfana loyi a ta va mudyandzaka se i tivile hi n'wana wa xisati se a va n'wi hlonipha ngopfu tanihi hosikazi na va tekiwa va ri ya presence se ivi i fane nikiwa tintombi lava va ku rindzaku a nga fambi a ri yexe a ku lave ku humeka nchumu se a twa va navela ku ya hlamba enkoveni wa nayi loko a ya koho a khara jikajika kwala va tlambela vanhonyana jika loko o vona xi xin'wani xi n'wi koka mahlo sa ku a ncini xilo lexi nga la nhlangi se a ya fika byela lowun'wana va lava n'wi rindzaku a teka
se loko a pfula ku a kuma ku na xihlangi a xi lo rila khalanga xi lo ndla ku fana na n'we sweswi mi ndlaku so xi u hlamala matihlo se loko a xi tlakula xi nga ku xo rila mara xi nga humesi rito se ivi mbilu ya yena yi khumbeka a twela n'wana loyi wa vusiwana I'm sure na yena a vona ku xi sasekile ndlanga se a va ku hayi na swi tiva n'wana loyi i vana ri wa muyiveri loyi mara a ni voni ku bava va fane va n'wi dlaya loyi a nga dlayiwi a ku hayi na n'wi teka and mind you wa swi tiva ku hi yena a fane ku wa hosikasa ene a swi pfumeleriwi mhaka leyi ya ku wansati a va hosi ya Afrika ya namuntlha yi nga pfumeleriwi mara yi ve kona a Ethiopia so ivi a n'wi teka se sesi wa kona swi vona a tsutsuma a ya tanihi n'wana a fika hey n'wana wa njhani hi vomu ku ri ku wa swi tiva a disguise se a ku hey wena hosana ya hina mina n'wana loyi ni nga ku kumela munhu loyi a nga ku hlayisela ku yena ku i nga hlupheki se ku nga n'wi kuma kwini a ku ni nga n'wi kuma ene a nga ku hlayisela yena a vhela a nga hleketanga va ku a fambi n'wi lava i ta na yena sweswi se a landza a nga swi tivi ku mhana yena se a fika ku hayi hi loyi ni n'wi kumini a nga ku hlayisela yena se a vhela a teka na tinumber pass ta yena na hinkwaswo a vhela a n'wi nyika swiwa swa ximfumo a ya kaya a rejistariwa eka list ya le mutini wa vukosi ku a n'wi teka hi leswi va nge ku adopt a ku yi n'wi adoptile n'wana wa yena se and then kusuka vukosini i fane munhu loyi a nikiwa mali yo hlayisa n'wana loyi yo n'wi kurisa a tlha a holeriwa n'hweti yin'wana na yin'wana se a vhe a dyela sweswo ri na xihundla mara loko a tshamela n'wana loyi a va karhi a n'wi dyondzisa ku hi mani se ene kasi xikwembu xi na makungu hi rona jaha leri a ro va na xiphiqo xin'we xa ku a ri na mangangamelo se mara kumeka a ri na vutlhari byin'wana byo hlamarisa xikwembu xi n'wi vitanile so hi ndlela yaleyo i kurile se loko a kule ku fika ku a nga ya xikolweni and then va n'wi teka hosi Faro tanihi n'wana wa yena se a yisiwa xikolweni xa vuhosi and then loko a yisiwa xikolweni xa vuhosi a ya dyondza misa loko komba ku a tlharihile a vuya a ri excellent loko a graduate va vhe va n'wi teka tanihi n'wanuna wa matimba wo tiva science hikuva a ku dyondziwa metse na science mi nga twi loko vanhu va tibuma i swi swa Africa swi huma Egypt khale swi ri kona so hikokwalaho na xikwembu xi nga rhumela vatukulu va Abraham ku va ya kona a xi lava leswaku va ta dyondzeka va ta kota ku tsala bibele phela bibele yi tsale hi muxe se mi nga swi vona ku hamisa loyi a tlharihile ivi hi ndlela yaleyo loko se a vuya a nikiwa nhonga ya vutlhari nhonga ya vuhosi nhonga leyi a yi katsa swilo swinharhu laya so God na yin'we kwala ndzeni ka yona vutlhari vuhosi and then na ku hlonipheka leswi hi swi vulaka matimba authority se hi nkarhi walowo a ri na vo 39 years se loko a ku 40 mesa loyi swi sungula ku nghena na ku ringa hi ku vona ku xaniseka ka maxaka ya yena vaisrael a va swi tiva ku i muisrayele so ivi then one day a jikajika vona na leliya a nga tsavuriwa ka yona phela rito lera ku muxe swo vula kamba ra n'hwembe yin'wana yi milaku a swi endleki loko mati loko kona makhwivi a swi endleki ximilana lexi nga kona lexi a mi xi vona ku xi endla kamba ri phaphamala henhla ka mati se it's a moss se Moses swo vula kamba rero ra le matini se ivi loko a karhi a famba kuma ku misa wun'wani wa rixaka ra ka vona vaheveru i le ku xanisiweni i le ku biweni hi Egypt
mbilu yi sungula ku vava hi ku se a swi tiva ku yele a khoma misa luya a pfuna misa luya ma swi vona handle ka ku va lamula o hlengela se va ba misa luya va dlaya a n'wi byela ku a hi handzisava va swi helela kwalani swi fihliwa se loko a karhi a jikajika karhi a pontiyara o ya kuma vahisa lava va ka vona va heveri va le ku lweni va ri vambirhi se ya hlengerisa ku fana na mhaka leyi ni nga yi twa mi yi vulavula kwala ka Afrika wa vulavula ni nga ta ka ni nga yi boxi mara se a kuma ku va se misa loyi i va na problem ya ku se leswi va lwaku hi xin'wana i fana ndla yini se a vona ku a swi tiva ku lamula lero na tolo a ta va mulamurile se a nghena xikarhi a ringeta ku va lamula ku mi nga lwi hi xin'wina mi va makwenu se lexiya xin'wana mi ni kholwa ku hi xi ya nga xi pfuna swi la xi ri na ntsaka ngopfu se xi i vulavula leswi i lauta se la ku dlaya mina ku fana na hi ku dlaya misa lwa va chiwa ngopfu a swi twa ku swi la ku mhaka leyi nga fika ka hosi kumbe yi fikile a nga ha yangi kaya i lo va baleka a ya etikweni rin'wana ra media se mara leswi nga mi byela ku swo kalanga i ku le media leyi vanhu lava na vona va ri vatukulu va Abraham i vana va nsati wa mutima wa Abraham loyi a nga sala n'wi gawula loko Sara a file then ivi kambe ku gawula ku ndla yini ku gawula i ku teka ku gawula i ku teka nsati wa makwenu loyi a nga ri ki kona se hileswaku gawula a wo lovola se ivile wo londota i ku londota xuma xa makwenu na ku i teka vutihlamuleri bya ku hlayisa se ni lo tirhisa rito ra ku gawula hi mhaka ku nsati wa yena wa xitekwa i Sara se Hagari a nge n'wi vuli na yaloyi Ketura mara a lo n'wi teka kunene a va nsati hikuva se a file Sara so ivi then ma swi vona ku link yi endlise ku yini so ivi kusuka kwalani misa luya a vhela a nyamalala va fika amukeriwa misa luya va ku Jethro a ri na vanhwanyani ntsena ene a swi boha ku va ya ku riseni se a fika a hlangana na vona va karhi va kholeriwa a va pfuna se loko va fika kaya hlamala ku aya wa mi hatla mbuya namuntlha va ku hi kumela un'wana na un'wana fika hi wa tintswalo a va n'wi vula Mbadameri va n'wi vula Jojo i lo tirhisa tintswalo ntsena se misa luya ku no n'wi landzeni loko va n'wi landza a kuma kwexi misa la n'wi byela xitori xa yena se a n'wi amukela and then even from there a va vona ku hayi swantswa a hamba ku va yena tekaku vutihlamuleri byo hlayisa swifuwo swa yena se hi mpela i ve tano ku fikela loko se a hundzuka mukon'wana kwalaha kaya se a twa katekile na yena mara loko se xikwembu xi n'wi vita misa loyi xi vona ku i dyondzile misa loya mi nga rivali ku tsutsuma a ri na 40 years and then le ka vakongo wa yena kumbe la nga tsutsumela kona i tshame a risa tihomu ta nkulukumba luya kumbe swifuwo swa nkulukumba luya for 40 years a dyondza ku risa mi nga rivali ku a Egypt i dyondze xikolo i dyondze vutlhari i dyondze vutivi i dyondze everything dyondze science a kuma na nhonga liya ene yaleyo a nga yi rivalangi loko a tsutsuma i rivala i famile yo so loko and after that 40 years again se swi vula ku se a ri na 80 loko xikwembu xi n'wi vitana a ri na 80 wa malembe ku a tlhela a ya pfuna vamakwenu le Egypt ku a va humesa se ene a ri na experience hinkwayo a swi tiva ku how powerful nkarhi wa kona Egypt a ri super power ya misava hinkwayo ku fana leswi swi endliwaka hi un'wana mara luya o ti nyika vhele a hi nga boxi vito ra munhu ra durha ntlhanu wa tipondo hava se mara se a yi ri super power ene xikwembu xi vona ku xi ta tirhisa mihisa loyi wa mbeveve loyi mihisa loyi hi ku ya hi matimba a nga hava nchumu ku kombisa ku xi ta vonaka ku i xikwembu loko i lava ku ta va nyanka ntlambe i nga bihi na vampeheleyi landza tingwenya hi ku nga ta kuma vito leswo ba hina na vakhalanga so helela kwala moyeni so then xikwembu se xi ti vonakarisaka nkulukumba luyako ku kombisa timhaka
ivi then xikulu lava ku iya kutsula va Israel ni twe ku xaniseka ka vona ku ri la ka vo ku fikile se ni lava ku iya va humesa se misa la byela Xikwembu a ringeta ku dyondzisa Xikwembu a ku hey misa luya a nga tirheki hi me mani mina ni nga yaku Xikwembu xi ku hi wena xi endle leswi swi nga endla swona ku n'wi khorwisa leswaku a za pfumela ku i ta ya Xikwembu xi tshemba yena hi ku a ri na mbilu ya ku lwela ku va huma se but hi ndlela yaleyo ivi a tlhelela Egypt ku komisa timhaka and then loko a tlhelela Egypt a fika a karhi a resista la ndleleni ku leswi ni nga mbeveve va yisa lava va lava munhu wo tlamu a Xikwembu xi za xi ku no bani wena nta ku na bodo wa wena Aaron i ta va yena xivulavuleri xa wena leswaku wena i ta vulavula mangangamelo ya wena yena a teka hundzuluxa i se oreta misa luya a swi kota ku vulavula so ivi himpela xi va hlanganisini na Aaron and then va a hlamusela leswi nga swona na leswi lavekaka sa ku hi fanele ya vonana na hosi loko va ya vonana na yena Faro a yingisela misa la hlamusela ku Xikwembu xi ri tshika vana va mina va famba and kasi a xi vutise hinkwaswo ku loko ni ku Xikwembu va ta ku i mani vito ra xona u nge vulavuli hi Xikwembu nga xi tivi vito ra xona a swi tiva ku a Egypt i vanhu va njhani a wo ta na mhaka vi ku damudamu yi nga kamberiwi so that's why Xikwembu xi n'wi byerile xi ku loko va ku vutisa ku mani va byele ku I am hi mina la nga kona a nga kona i ni rhumini la nga kona so hi laha kambe swi twala swi ri xikonyololo ina mara hi swona because loko mo xiya hi Xitsonga na Xinghezi ne loko va ku nampundzu va ku how are you va lava i hlamula I am hileswaku fanele u rhanga hi Xikwembu ivi i vula ku njhani se hina loko I am hi loko I am sick wa wona matsaku I am well because Xikwembu xi tani so leswaku ni kona me khale nyana xikolweni ka hlayiwa tirejistara ompeta va vutisa loko ni langutisana va hlaya rejistara ku va ta tiva ku i mani a nga ri kona namuntlha se u fanele loko va ku hayi Patrick Kalanga ku I'm present hileswaku i ri ni kona se a hi ba I am yaleyo I am mara hi nga swi tivi ku I am i vito ra Xikwembu that's why bibele ku munhu a nga tshuka tlanga hi vito ra Xikwembu so loko I am fake ile ku ruketeleni ka Xikwembu I'm a criminal ile ku ruketeleni ka Xikwembu I am yi fambisana na kahle na leswinene so hi ndlela yaleyo a lunghisiwile a va xirisiwile a ni twa nga ri hina nkarhi wo tala dokotela ya vani hi ku se sema 25 timinete ku nga si ba awara ya mbirhi se swi vula ku hi le ku halo vekela vatirhi hi la ku fika ka so hi ku komisa ndasi yaleyo yi nga va kona Faro xi n'wi byerile xi ku ntana no samili ya misa loyi mara kali phikelela ku fikela loko a ta mithunxa se a nga heli matimba loko a ya va ku hey Xikwembu xi ri tshika vana va mi va famba ku Xikwembu xexo xi mani Xikwembu loko va suka then ku endleka singita ro karhi ku endleka masingita lama ya nga endleka no ma vula masingita kambe ma nga ri masingita swo a swikombiso swo biha because ro sungula singita leri nga ri endla loko a arile i ku ba nhonga hansi ivi mati ya Egypt ya hundzuka ngati and then loko ya hundzuka ngati ku fedela vito tala ngopfu ku nga ha dyeki ku nga ha tirheki ku numa ma yi vona ngati so loko Faro a vona ku swa biha vitana misa loko hey tata hi kongelela swilo leswi swivukedot a kongela Xikwembu mahleka Faro ivi ngati yi ndla yi hangalaka mati ya vuya ya va kahle and then ku fikela loko ku fikela ka ra vukaye ku sala ra vukhume misa lo a khara ala se Xikwembu xi n'wi byela ku yendoda aka leri i ta mithunxa mfamba se lexi ni nga ta ku byela xona i ku before a mithunxa hi laha ku ta ku n'weti leya April ada Xiviri and then xi ku sweswi lexi nga ta xi endla u teka u byela va Israel va lulamisa nyimpfu kumbe xinyimpfana lexi nga na lembe rin'we xi fane xi nga ri na gwembe i mavabyi lama mi ma tivaka and then xi fane xi va xi ri kahle xi ri fresh ene a xi fanangi xi va xa n'wansati xi fane xi va xa wanuna
leswaku hi before mi famba ku fane ku va na nkhuvo nkhuvo lowu u ta dlayiwa xinyimpfana lexi hi nkarhi wa xidyambu xinyimpfana lexi a xi swekiwi loko ku ri ku muti a wu kulangi kumbe lowu nga na nyimpi wukulu mi vitana na lowa makhelwana a xi dyiwi ntsena a rivaleni mi nghena ndlwini mi dya mi tsaka mi celebrate loko xinyimpfana lexi mi xi dlaya mi fanele mi teka ngati mi ba xihambano hi ngati a rivatini ra laha mi nga kona xi ku enta enhla hi madyambu lama loko ni hundza muti wun'wana na wun'wana loko ni vona ngati ni ta hundza ni nge temi ndla so se himpela muxa a vitana tiko a va byela ku a famba mi ya boha mabutsa ya n'wina un'wana na un'wana a longe swa yena a tshama a ri ready mi teka na tinonga letiya to rhwala ni ku rhwala switutumba ma swi tiva and then hinkwaswo mi fanele mi va mi ri ready and then loko se a mi thunxa na madyambu lama n'wina vavasati mi ya aka va makhelwane va Egypt mi fika mi kombela swa le tindleveni ti nga tisuruvele nsuku silivhere va ta mi nyika hileswaku loko va nga ri na swona va ta ya tibank va ya mi nyika se mi fanele mi va mi ri ready se a nga byeli vavanuna ni ku vavasati a ni matwa ku vavasati phela na sweswi hi nga tala loko va vulavula va twiwa ntiyiso lowukulu kumbe ngopfu a mo vona wanuna karhi ya thuma ene loko wo n'wi vona a nga twisisi loko a ri na vavanuna ku lona karhi yena wo vhe swi tiva ku a wa biwa kaya hi nsati so ivi vanhu lava va swi twa se na van'wani va Egypt va kona lava va nga pona madyambu lama va nga endla sweswiya muxe a nga swi vula kasi na vaheveri van'wani va kona lava ka va nga ponangi vo ka va nga ndlangi so then xikwembu xi ku ni ta hundza na madyambu loko ni hundza ku hava n'wana wa mativula nga ta sala laha ngati nga ta va yi nga ri kona ku ta fa vana va mativula ene mi nga rivali ku Egypt vanhu a va teka vana va mativula ku fana na swikwembu so swi vula a xi fanele xi ba swikwembu swa Egypt ku biwa kusuka kwale hosini then loyiwani ni hosi Faro a ri na vito rin'wana va ku Remes loyi o ka nga tivangi Joseph se ivi vandla tano xi va byela ku loko mi dya nyama leyi a yi tshoviwi marhambu mi dya yi oxiwile kunene a yi swekiwi lava lwasi ro lava ku khula muru a wu tirhi siku and then so impela va endle tani siku byebyo swi ve tani va dya va ri tindlwini va ri ready na ku famba and then xin'wana lexi xi ni khatako Khalanga mi ta swi tekela nhlokweni mi swi observe laha ku tshamaka vanhu a swi endleki ximilana lexi va nge nkaka xi nga ti loko mo fika mo vekela tipala nga mo ndza tipala so kumbe xana mi vekela darata xi ta huma xi nga byelanga hi munhu hi mhaka ku loko va huma xi va byele ku va fanele va dya nyama leya ya xinyimpfana na nkaka u nga rivali ku nkaka a ku ri na vakhegula vakhalabya lava hileswaku loko va huma laha ku ve ku ri hava na xilima xikarhi ka vona hinkwavo na lava a va vabya va horile va machukela va ti-high blood se nkaka lowuya wa ku bava it's very important se loko va dya ene na n'waka hi wu vona ngopfu hi swipembele swipembele swi hi dlayela na vona hi wu vona nkaka se swilo leswiya loko mo vona ku ri hambi vanhu va nga dyi mo fika mi badarata mi ta swi vona loko za ku va na munhu mara liya ya le nhoveni liya mi ku mbiyela masimu mi nge wu voni kaka laha ku nga na vanhu it must be there leswi i program ya xikwembu ka rihanyo ra munhu so and then loko va dya va ve va hanya vusiku byebyo hinkwavo va va na matimba va pfuka va tiya vavabyi va tiya hinkwavo se ivi hi vusiku byebyo tiko ri ya byela Faro ku hey byela vanhu lava va famba because loko va nga fambi a va chava ku se ku ta fa vona ma swi vona se va vitana muxe na vusiku va ku fambani
tekani hinkwaswo mi nga siyi na nchumu sa byela leswi a nga va byela vavasati lava msuku va hume na tigolidi na hinkwaswo va fambe va vuriwile va se Egypt yi hlakarile ikhonomi yi wini then ivi va nghena ndleleni va famba and then a Egypt ku ve siku rin'we ntsena laha a mutini un'wana a ri laxa mativula xa yena a ku zangi ku ya ku hi ya chavelela ka mani because un'wana un'wana le ku rileni ka n'wana wa yena i nkosi lowu nga va kona tikweni hinkwaro and then lavaya va huma va tsakile va ti fambela ma swi vona se loko va ri ndleleni va karhi va famba then xikwembu xi va kombisa ku hey mhaka leyi ya siku leri mi nga rivali loko a ku ri ti 14 ta April se ku hi siku leri mi fane lembe rin'wana na rin'wana mi endla nkhuvo wa ku tsundzuka this day so that's why a Israel a ku ri na mikhuvo ya 7 mara number 1 hi wona lowu se lembe rin'wana na rin'wana a swi ndlisiwa sweswo then loko swi ya namuntlha ku fikela a xikwembu a xi swi vona ku loko va ndla leswi xi va tsundzuxa ku xi ta tisa xinyimpfana xa xona and then that's why muprofeta lonkulu aka vaprofeta hinkwavo va Old Testament i Johana Mkhuvuli he's the last prophet a great prophet why our great prophet i mhaka ya ku hi yena a nga boxa a nga vona Yesu a loko a karhi a khuvula a ku lexi hi leyo xinyimpfana xa xikwembu swi le ka Johana 1:29 lexi susaka swidyoho xa misava lavan'wana vo vulavula hi ku i tata Yesu swi te ku ngengengenge mara loyi a nga vula ku hi loyi i Johana loko a n'wi khuvula xikwembu xi confirma tilo ri pfuleka xikwembu xi ku loyi i n'wananga loyi ni n'wi rhandzaka n'wi yingiseni se ni byeli 14 April se hikokwalaho ka yini swi nga tshamisi sweswo swi va 14 April leswi swi nga endla ku swi nga tshamisi sweswo mi nga rivali ku culture na yona yi na influence yi na matimba and then vajuda a va ri na sweswo and then aka vona loko va languta n'hweti hi leswaku na n'hweti loko xi ha sungula yi na nikisani ta kona that's why mi kuma ku ko tala eku sunguleni ka n'hweti va languta na le ka muprofeta a wu nga ha yi loko ku ri ku a ko va na probleme man twisisa that's why mi twa nuna wa n'wansati luya a nga pfuniwa hi Elisha a kuma n'wana loko a lova a ku ni niki kamela kumbe ni niki hanci ni la ku tsutsumela ka muprofeta se a ku musi sweswi xin'wetana xi se tshama so leswi swi nga affect i timhaka ta ku languta sweswi ya swin'wetana se that's why loko va endla khalendara hi nga vula ku khalendara ya xiheveri and then but na hina loko hi vulavula hambiloko swi nga tirhisiwi hi sungula lembe hi January so hi ku ya khalendara ya hina mara ntiso hinkwawo lembe hi ku ya hi xiheveri sungula hi April se hina aka ikhonomi ri sweswi i lembe ximali hi vula yo March ku ri herile April ri sungula lembe lerintshwa hi xiikhonomi and then mara se a ku langutiwa ntsena ku n'hweti yi ta va yi ri kwini hi nkarhi lowu se ivi then va yisa sweswo that's why mi kuma ku aka Paseka a ya ha tshami yi ri 14 April hi ntiyiso a yi fanele ku 14 April swi kona leswi nga nghenelela hi ndlela ya ku namuntlha hi kumeka hi vula ku siku leri hosi Yesu yi tsundzukiwa hi Friday se yi va na xirhangi xa Good Friday hi ku hi tsundzuka ku vambiwa ka Yesu mara loko mo languta mi ta swi vona ku phela loko hi vulavula hi Sabata rest ne a xikarhi ka vhiki Sabata yi kona i wa wumune ni vula reri hina hi nge i Shila's Day i Shila's Day mi ri nyika va ka mani hi va nyika siku ra kahle ma va ni ku siku ra kahle i Sabata i rest i Sabata and then na Saturday i Sabata the original one is Saturday but kuna yaleyo a xikarhi ka vhiki so that's why hosi Yesu i ntiyiso loko mo langa mi nga tirhisa mi ve thichara ra science ro chavisa swinene vanhu va science va chavisa mi nga tirhisa science mi swi vona ku hi mpela nkulukumba luya a nga fanga hi Friday manitwa ni a nga fanga hi Friday se a swi vula ku siku leri a ri vi kona hi mhaka ya ku faka
the exact is the exact date no kulangutiwe ntsena ku masiku lama manharhu and then ivi eldership ya kereke hi nkarhi wolowo va lava nga twana swona va ku no swantswa a tsundzukiwa ku ri Friday se va vhela va endla ku chava ku n'wi tsundzuka hi siku leri ro wisa ra wa munhu misa lwa loko mo hlayela phela a nga pfukanga hi Sunday 6 o'clock i pfuke hi Sunday 12 o'clock se loko va ku masiku manharhu ya fane ya va exact because va profeta ava hembi mi vula lava mampela oh yeah sorry hayi ntiso hayi ni khense ngopfu hi swona sweswo vaprofeta va ntiso a va hembi because va vulavula under ka dictatorship ya Xikwembu ka va inspire hi Xikwembu so that's why loko mi vona va vutisa Yesu va ku hey leswi nge a ku nikisaniwe so ta pfuka hi lava ku vona sign ya ku komba ku n'wana wa Xikwembu sign leyi a nga te rixaka lera timhisi rixaka lera tinyoka a ku na mfungo lowu mi nga ta wu vona ku mina ni n'wana wa Xikwembu handle ka leswi nga ndliwa mprofeta Jonas loko a tshame andeni ka khwiri ra hlampfi masiku manharhu na vusiku byinharhu so then misa loyi a vula leswi nga ta humelela yena a vula ku fa ka yena na ku fuka ka yena it must take 72 hours that's why lava va nga tiveki matsalo voyini n'wina mi tlhari ngopfu mama tiva and phela van'wani loko hi dyondzisela ku nga na va pheta i hleketeka ku a va tivi nchumu kasi va ku twa ku wa huhula se loko i twa va ku Xikwembu xi karihile Xikwembu a xi karihi ku hundza 72 hours that's why loko va ku tintswalo ta Xikwembu hi laha ti nga heriki vukarhi bya yena bya nkarhinyana nge vuli nkarhinyana u nga yi ka ti-second na tinikisana nkarhinyana lowu vuriwaka nkarhinyana lowu vuriwaka it's a 3 days hi leswi Xikwembu xi nga swona siku rin'wana hi ta fanele hi vulavula hi sweswo swa masiku ya nkombo masiku ya nharhu ku nga ri swi na nkoka ngopfu kambe ni lava ku kamba ku nkarhi wo tala i nkarhi lowu vanhu vo tala va loko ni nga hoxi mi ta twa ku hela ka vhiki loko un'wana kha ku a yi masirheni a yi ka swi fika swi hlangana kwihi na xiyimo lexi maka xi hlamuselaku ku tlhelela lomu ku nga lahliwa vakoko wa hina hi masiku ya muxaka lowu a hi fanele hi tlangela hi mi nga rivali ku siku lera namuntlha ri na leswi nga nghenisiwaku i ku tsundzuka so loko i tsundzuka leswaku that's why hi Xigiriki va na rito rin'wana va ri vulaku in thezo se loko i tsundzuka hileswaku you bring that person into view nchumu lowu nga huma wu nga ha ri kona mara loko se ni tsundzuka Boetpet xifaniso xa n'wina hi ku mina na mi tiva xa humelela na loko ni vulavula hi Pet a nga ri kona I'm viewing you that's why hosi Yesu a va byerile loko a nga se vambiwa a ku leswi nga ndla hi n'wansati loyi mi nga rivali ku siku lebyi ya wu ndleriwe sweswimbirhi lowun'wana Judas Yesu nyike Judas xinkwa na vinyo a n'wi seva mara Judas a xavisa Yesu se hi marito ya phela ku xavisa ku xenga i ku nyikela ko va ku hambana ka kona ka ku nyikela ka xiviri i ku loko ni mi xenga Pet ni mi nikela ka valala va n'wina va mi endla swo biha ene ku xenga i ku ni nikela lexi nga riki xa mina se kasi that's why Xikwembu xi nikele hi n'wana wa xona se Xikwembu a xi ngo xenga Yesu a xi n'wi nikela hi mhaka ku i wa xona se loko wo mani la i ni xengile i vula ku i ni nikerile ni nga ri wa yena a ni tshembise vayingiseri ku ni ta va nyika nkarhi a ni twa i nga ri na nkarhi wo tala ngopfu okay se ni swi voni ku ni hava kambe hi nga se hetisela a ni tivi cintani mina munhu kwalani loko mo vona munhu wun'we hi nga n'wi nghenisa hi ku a ni mi tshembisini miyingiseri wa mina ku mi nga kota ku nghena hi kota ku va hi bula lava ma ku pfula ku xiyanimoya mi kayerile ku lava a hi bula na vona i dokodela S.E. Ngoveni a hi bula na vona hi kha hi languteka timhaka leti ta siku leri ri nga ra nkoka swinene ra Good Friday mi ri twile va ri hlamuserile hi laha va nga ri hlamusela ha kona hi ndlela leyo kumbexani hi ta swi kuma siku rin'wana dokodela kumbexani hi ta kunguhata ku hi kuma nkarhi lowu kunguhato va n'wina na vayingiseri hi kota ku va hi bula hi yisa mahlweni mhaka leyi kambe loko ni kha ni languta Moxe na laha tumbulukaka koho na ku teka va Israel
kumbexani ni yo fika swi ni hupha hiko a na swi namuntlha swi fika njhani ni sale timinete tingani ta nhungu. Okay, lexi xi nga endla loko Xikwembu xi vitana vaIsrayele ku va va huma va tlhelela Kanani a xi vona nkarhi wu fikile wa ku vaIsraele va nga sala le Kanana leyi la xi nga nikela Abraham a va dyohe ku ringana lero ene ndhawu liya xi makile ku hi laha Yesu a nga ta fikela kona se ene a nga ta fikela kona kumbe a nga ta fikela Egypt a ko va ndhawu laha a fanele a tsutsumela kona a ya hlayiseka. So Xikwembu xi ndlandlela ku a va tlheleli leyi va ti aka kona va ta kota ku endla leswi xi nga ta va lerisa swona ku va lulamisela ku ta ka hosi Yesu. That's why a Bibeleni loko mi twa ni fike ni ku jyoti kumbe ni tshweta ku muxe singita ra yena ro sungula i ku cinca mati ya vangati. Se kasi Yesu loko a ta singita ra yena ro sungula i ku cinca mati ya vavinyo thing na yena loko hi kuma nkarhi ta yi vulavula because vanhu va hleketa ku byala hi xidyoho vanhu vo tala so and leswo vula leswaku muxe a tisa nawu then that's why a va tsalele nawu nga tshuki ku endla nga tshuki ku endla nga tshuki ku endla loko va ri kwala ndleleni nga tshuki ku dlaya nga tshuki ku hemba nga tshuki lumbeta vakwerhu vumbhoni byo hemba nga tshuki navela homu ya vakwerhu lumbeta vumbhoni byo hemba ku xenga swi vona ka ku xenga because wa n'wi dlayisa munhu yalo kumbe xani ku yalo yako ene ku ri ku hava na evidence ya ku himpela wa loya hi mhaka ya ku na we inge wa loya a wu loyi wena se hi swi tivisa ku yini hikuva nawu wu tiwa hi lava nga khoba se mina ni nge loko se mi yisa loyi a tisala a Xikwembu xi karhi xi aka ku vanhu va ta tiva ku xidyoho i ncini because laha ku nga ri ki na nawu ku hava ku dyoha se munhu va na tiva nawu a ta kota ku ndla ku swi vona ku i dyohini i tlurile ma swi vona a mi vulavula hi topic yin'wana ya kahle ngopfu loko 12 o'clock ya ku sungula hi timhaka ta madirayivhele le mapatwini na makhombo lama vangekaka se loko vanhu a vo hlayisa nawu swi vula ku a ku nga ta va ma swi vona se hi mhaka ya ku tlula nawu se mara a xi lava ku vanhu va swi tiva ku loko va ku dyoha va vula yini ku dyoha i ku tlula nawu ku dyoha i ku hupa xikongomelo mi chopile swinyanyana n'wina ngopfu na mi vona se loko chopa swinyanyana i va i korerile i lava ku rekerela i fika i ba xona se loko fike i xi kerula i xi hupa i xi dyoho because the intention a ku nga ri ku xi kerula a ku nga ri ku xi hupa a ku ri ku xiba se loko nga xibi i xi dyoho that's why ku dyoha ene is to miss the purpose se loko hi ka hetsela dokodela ni twa mi ka mi khumba mhaka yin'wana ya ku van'wana hi pfa hi ku byala hi xidyoho ntiyiso hinkwawo mo ndze makaya ni khensele ku mo van'wana a mi vulangi ku mina byala hi xidyoho dokodela veri ku nghene van'wana hayi mi hi tlhavurile sesi a hi mi tweneni ko va ha nkarhi ni hlwerile sorry mpfukile butete epfukeli sesi wa mina minjhani n'wina namuntlha ni ta tivula vito ra mina but a swi vali a swa nkoka ni kombela ku vutisa ka papa lani ne a loko ya ha kula hina hi nkarhi lowu wa ma-good friday a ku ri timhaka ta ku ve ni hi khongela hi titsona swakudya swa ku fana ni swesweleswo mara sweswi loko se ni la ku buka ingaku swilo swa ku tala swi cincile ku dlayiwa tihomu ku celebratiwa hi tinyama hi ku ya hi leswi va hi hlamuselaka hi swona sana i ntiyisa ku fanele ku ve ni ku va na leswi swi dlayiwaka hi siku leri Yesu Kreste a vambiwaka hi rona ke i xivutiso xa mehe xa leswi khensile khensile sesi wa mina inkomo inkomu sesi lava mi va vonaka va dlaya tihomu va dlaya timbuti va dlaya tihuku vo tlangela hi leswi a swi fanele ku va swona a hi leswi swi nga endliwa siku leriya loko va lava ku famba loko va huma Egypt ku dlayiwe swinyimpfana ngati ya kona yi tirha sweswiya yi nga tirha swona and then ivi vona va dya se that's why wu vuriwa nkhuvo hi xinghezi va ri i Passover feast paseka swi vula Passover and then Passover mi nga rivali ku valungu va hlanganisa marito i over na pass when you pass i hundza i ku hundza la and then over i fika halaya
se loko va ku pass over a swi vula ku loko ntsumi yi fika yi vona ngati yi ta hundza se hi marito ya n'wana nkhuvo lowu ya vula ku aka mina hundza i ta hundza ya ku hala ka makhelo wa leswi swi tlhela ku swi hi tlhelerisela kwalaya ka ku na hina hi nga ti dlayela ni tshemba ku sesi avo hi vondzokela ku hina hi dlaye swo No. vona ku twisa ku swa vulavurisana kambe swi vula ku loko ku dlayiwile sweswi na hina hi vula tani hi ku heyi loko hi ka hi sungula lembe leri ha hunda se hi ya ka tlhelo rin'wana se ho hundza hi lowu yi nga tsaka i celebrate i nkhuvo se i nkhuvo yes yesu i twe ku vava leswaku hina hi nga twi ku vava hi tsaka se that's why xikwembu xi twa ku vava ompet loko sweswiwani mi kamanyeteriwa mi ndliwa ku vava hi mhaka ku xi nikile n'wana wa xona ku a twi ku vava matshan'wini ya pheta dokotela mi nga fambi mi nga vulangi leswi mi tshame mi swi vula kambe ni lava mi swi vula futhi hi ku minkarhi yin'wana loko ni swi yivela vanhu va twa hi nga ri mi ni tlharihe ngopfu ku ve na mi ni xi yivele ka n'wina okay xitsonga xi ri loko munhu a hundze emisaveni okay hi nga vuli ku i file okay kambe n'wina mi swi kanetisi ku rin'wana kwala mi ku munhu wa fa swona a nga lovi ku lova i swin'wana ku fa i swin'wana ni salele hi minete i ntiyiso munhu a nga lovi munhu o fa na mina loko na ha ri mfundhisi lontsongo hikuva ni kume swi karhi swi endlisiwa sweswo nkateko wa kona i ku calling ya mina i ku dyondzisa I'm not a preacher so ni na lavisisa se ni kuva ku hey a ri kahle swona you know loko u hlaya Johana 3:16 yi ri xikwembu xi rhandze misava swonghasi xiko xi nikela hi n'wana wa xona leswaku mani na mani la pfumelaka ka yena a nga tshuki a lova then you make a question mark a nga tshuki a lova kambe a va na yini na vutomi lebyi nga heriki se loko ku ri ku fa i ku lova swi vula ku Yesu a nga yi vekangi kahle swi vula ku xikwembu a xi yi vekangi kahle hikuva na va lava pfumelaka ka Yesu va fa Yesu i te loko mi ndla hi ndlela ya mina van'wani va ta mi dlaya hi ku tingeta ku va takisa xikwembu se swi vula ku ka fiwa mara ku loviwa i swilo swimbirhi swo hambana hi mhaka ya ku loko munhu va ku i lovile swi vula ku a nga ha kumeki ka n'winyi wa yena se loko munhu a fa a nga pfumelangi ka Yesu a ni ri a nga yangi kerekeni va nga ta ni teka hi ndlela yin'wana a nga pfumelangi ka Yesu yaloye i lovile se kasi loko a pfumele ka Yesu hamba nga yangi kerekeni yaloye a nga lovanga i na vutomi lebyi nga heriki hi xinghezi va ri everlasting life hi ku loko hi ku eternal life vana va swi everlasting life is a continuous life that's why loko mi pfumele ka hosi Yesu bet whether a ni vuli ku mi tshama mi nga yi kerekeni hambi nga wu kumi nkarhi wo ya kerekeni loko pfumele ka Yesu Kreste loko hundza misaveni i fa a wu lovi because salvation a hi mhaka ya temporary it's eternal dokotela nkarhi wa hina u gimeta kwani hi khenseli swinene nkarhi wa n'wina ni khense nkarhi wa n'wina na mina inkomu hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nangona ka humelerisiwa hi ncindani Eric Mavasa va na siku lerinene a hi hlanganeni misumuni konkomu tata